खुरुमजरी ISTV की पाउमियंग ताबिरिबा पुरमापु तरामना ओक्सरी अहानबदा मरोइबा पाउसिंग फिल्म की लमदा थबक तोरिबा थोइदो हेंदोकपा मियोइसिंगदा मणिपुर सरकारना इकाई खुमनबु उलकपबु संगनाइबा मियोइ क्याना थागतपा फोंदोनरकली पाउसिंग सनोन पिजरी फिल्म की लमदा नेशनल अमसुंग इंटरनेशनल के थाकता मिंगचत पुरखिबसिंगदा गवर्नमेंट थबक पिनबा लौखलकिबा फिरपकी मातांगदा तोंगान तोंगान मसकनाइबा मियोइ क्याना मखोइगि ओइबा मोट थमनरकली हिरमसिदा रिपोर्ट अमा मसागी चही तरुक सुबदा इंग लिसिंग अमा चापन मरफु निथोइदा नेशनल बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट की मना फंख्रबा थामैबनदगी तौरेम लैखेंद्रोना चही 19 निथोइगी मतुंगदा थबक पिरकपदा नुंगाइबा फावी थबक फंगनी हाइबा मंगदा भावबा मंगलुद्रबनी फोंदोरकी अइना 1982 दा अवार्ड फंगिबा फिल्म अमा हुजिक 2014 दा मणिपुर गवर्नमेंट ना सखंगबिदुना फिल्म की लमदा इंटरनेशनल अमदी नेशनल अवार्ड फंगपसिंगबु मणिपुर गवर्नमेंट थबक पीनी हाइना हंदकता कैबिनेट डिसीजन लौबिरकपासी आर्टिस्ट अखोइगिदी यामना लाइबुक फबनी हाइबा तारे आई इथंदगी नेति आर्टिस्ट पुनमक्की सिना आर्टिस्ट सिंगी वाखन यामना कंपटीशन ओइरकपा मोइना तौरिबा एंड एक्टिंग जुदा यामना सेक्शन तौबा सिना मगुल लेबा फिल्म कया पुथोरकपा ngamgani ina खंजई हिरम असिगी मतंगदा नेशनल की नतना इंटरनेशनल की थाकता मना मथुं क्या फंख्रबा फिल्म डायरेक्टर आरिवम साम शर्मना महाके ओबा वाफम थमलकले हंदक मणिपुर गवर्नमेंट ना मरुना आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ना मणिपुर की फिल्म की कलाकार सिंदा आर्टिस्ट सिंदा मखुय जानबा मखुयना मणिपुर की मिंचत पर पगिदमक मखोय के जानबा थबक पिबिगनि हाइना हाइबिबसे कैबिनेट डिसीजन लौथोपिरकपसे ओनोंग नुंगाइख्रे फिल्म की लमदा नतना थिएटर की लमदसु संगनारिबि कलाकार ओइख्रबि यंखोम रोमाना गवर्नमेंट की फिल्म असे यामना फबा खोंथांग अमनि आर्टिस्ट सिंग सेल्तानबदा खोजंगदबना यामना वान हिंगनबा यावरि मखोय सिंगसु यंगसिनबिरबदि हेना नुंगाइगनि हाइरि मखोयबु खोगी स्टेट सरकार सिना सखंगबिदना मोइन तौजरकपसिंगसे मोइना खंगबिदना मोइगिदमक्ता असुगुम्बा मरुओइना मोइना तौजरिबा थबक्तो सखंगबिबा अदुगा थबक मचिंगबा पिबिदना असुमाइना पुंग थगतबिबा सि याम नुंगाइजे अदुबु मसिना हेक्ता पुंपेन पेले अदुगा मसिदि हेनबा लेत्रे हाइबदुदि हाइजनिंगदे मतुंग ताबदा तौबिगदबा मोइबु सखंगबिगदबा मोइबु योखत बिगदबसि संगनाइरबा थिएटर डायरेक्टर हाइसनाम कनाइलाना गवर्नमेंट की फिल्म असे अफबो ओइरबसु थिएटर अमदी जगोई इसैना चिंगदि कंपटीशन लेतबना करंबा क्राइटेरियादा थबा हापखिबनो हंगमगल लोइनाना आर्ट फॉर्म कयासु यावो याबा तुंग कोइबा पॉलिसी सेमनिंग फोंदोरके मसी यामना फबा स्कीम ममनी मणिपुर गवर्नमेंट ने तौरिबसि मसिदा अइखोइन हाइजेनिंगबदि करंबा क्राइटेरियादा करंबा नियम की मखादा पॉलिसी की मखादा गवर्नमेंट हारिबसिंगसि खलपन इन द एब्सेंस ऑफ द पॉलिसी दु लेत्रगदि मतमतमदुगी सरकार दुना मोइना पाम मी द पिगदोरिब्रा नत्रगा अवार्ड फंगपा दु खतरा आइबो क्वेश्चन मयामा थोलकनी अवार्ड फंगदि फनाम सि यावरे लोइने पिद्री न करिदिनो सि वहंग मयाम सि थोलकपनी मसानो थोलकप ताबनी कैमरामैन इमुगा लोइनाना पौदमदरिबा रिचर्ड रंजन इम्फाल हेल्थ फॉर्म सिंधुना मणिपुर की तोंगान डिस्ट्रिक्ट सिंगदा हेपेटाइटिस सी की मतंग अवेयरनेस प्रोग्राम पांगथोकपा हौख्रे ngasi anisub oina Imphal West ki MDO holda pangthoki Rovatkar Foundation amadi APN Plus ka kusamnaduna pangthokpa awareness program aduda resource person oina saruk yakeba Dr. Brainy na phongdokhibada hepatitis C haibasi liver na mathau ningthina taruktabadigi narakpa lainani laina asi naba horakpada liver sauthokani matungda masagi leijagadaba sangdagi hena piksinkhigani aduguma fiam adu liver cirrhosis haraga khangnei liver cirrhosis yausinkrabadi layengba ngamde एस लाइंग बद सिनब हिदाकसिंग लिवर याम अकाइब पीदुना लाइना अनि असि पुन्ना समिनगली अदुबो हेपेटाइटिस सी ना लौनगनबगी सांग यामना हन्थै मियाना मतम चारिङाइदा लाइना असिदगी लाक्सिल हौनबा मांगजंगोन होनबा मथौताइ हाइखि
Sideline Imphal West ki manungda leiba school singda angang singi hakki matang amadi miwat minai degi ngathona bagi awareness program kaya pangthuktuna miyamda bhab tahan gadori masigi matang da ZEO Imphal West na order ama thoktuna Sideline Imphal da ayaba pikre hairi Community Development Project ki makha da miyoi sanga da tongan ba polam sing yan thokre lango laimanai de leiba Believer Search ta pangthokpa tharam aduda IFCD Minister Ngamtham Haukip Believer Search ki founder Reverend S Puim Wi-Fi Search Community Project ki Bishop Thomas Sauna Search ki lusing kayana sarup yaki wangang ki basing na phongdona ki bada Believer Search asi Bharat amasung Manipurda yamna khumang sausin ba sangsilakli ba Search amani Believer Search ki wakalondi nungsiba haiba pandamda laita lairaba kayagi seba tawba amadi sakot tharangi thaba kaya paikatpani haiki Chief Guest Oikiba Minister Ngamthang Haukipna Isorbo Thajaba Miyoi Khudimakna Hiram Khudimakta Mai Pai Miyoi Amabu Hekta Atopa Dharamada Namduna Singsinba Yaroi Wa Kaktang Ngangbugi Mahutta Thabak Oina Pangthokpana Phai Haiki Isorgi Wahise Targa Isorna Lairabasu Kama Nusibra Tahalaga Adu Isor Sikama Pabra Hajarga Isorningba Mathang Sahili Singh Ani Tara Mangagi, January gi Tang Mapandagi, Taragamathoi Fauba, Pangthokadaba, Moyuan Women's Organization gi Diamond Jubilee Thoronga Mari Lainana, Design Taba, Moyuan Tribe ki Nat ki Eba Nupi gi Fanek amasung Inafi Ngarang, Chandel District ki Manungsan Leiva, Kafam Komna Thabida Loans Tokre. Tharam aduda Buzur Anjur Puagi Cultural Secretary NG Loni Singh Senapati Kapam Village ki Authority Jendang Singh Lore Moyan Student Organization ki President Laifing Lore Yauna Miyoi kana sarup yaki Aranbana asumba oraba thaksi kasi mangsilaklaba lamda masida handa boxer ngangom dingkuna laluba adugi damak mahaki apokpi mama ngangom angobi amasung mahaki loinabi ngangom ongbi bawaina lebak miyamda lale hajirakpa asi thaganingai ni haina herikona thadorpa cherol amana khangalakli lamda masida leiriba jati khudimaki nat ki oiba tharam sing mangtharakpa haibasi jati adugi khongul mutkibagi asaw maram amani haina MLA Yamthang Haukipna ngasi laikoi sing public ground pangthokpa kungomdoi suba custom cultural celebration hogdokpagi tharamda haikre laikoi sing village authority senana pangthokeba tharam aduda village ki headman ke paso su sarup yaki MLA Yamthang Haukipna haikibada mahorol digile labanat ki tharam sing na thaiduna thamba haibasi aikoi isan isagi khongul mutnaba honabani Mahorol dige Chanrak Diba, Nat Katharam Singh Ningtina Yokanaba, Honaminasi, Haiki. Si custom my base, Lubani. Egi pok the pom, Poiba, Equi, Sanaba, Pudimagasi Putoka the Vani. Putoka Habese, Equi, Ito a Tony, Equi, Pudimak, Kun Pudimak, I said, Magi Nat, Magi custom, I was Putoksi, I was 80, Masina, Oboina, Mayamnasu. Laiba mayam khudimanasu mase AJE not AJE kastabasi puthokadabani haibasi hainin Manpower watpadigi grassroots leiriba longmi singda khudong saba kaya fanganba ngamdi haina Central Agricultural University gi din and ibotwana University asida pangthokpa stakeholder singi workshop hogdokpagi tharam amada haikre Stakeholder workshop for capacity building of officers of Krishi Bigyan Kendra in the Northeast Hills region hogdokpagi tharamda Central Agricultural University Kaugi din and iboton amadi din JM Laisramna tharomge maru abmiyoi sing oina sarup yaki Resource person oina Indian Council of Agriculture Region New Delhi ki Deputy Secretary Kanhaiya Chaudhary, Joint Director N Prakash, Minority of Human Development ki Deputy Commissioner VK Agarwal amasung Kaugi Director of Extension of Education ki Director Premjina tongan ba topic ta wangang ki Wangang ki basing na phongdo ki bada singi lamda leiriba longmi singna hiram kaya swathaduna leiriba asi ayena miyang sangba tangai fadre Workshop asina longmi sing da hakting ana khudong saba kharadi phangan bang ngamlagani haike Professor Ibotona anoba technology kaya mafam zan sinarabadi pothok hengat hanabo khonabada sauna matiang oigani longmi sing na maike sumna sanabo khonabada department amadi university gi khang herbo aza singe sarba thodang lai haike India is to produce 380 million tons against the present 206 million tons to feed the population of about 140 crores in the coming 2025. It is a big challenge.
Nomugi oiba Lomi Singh training program among us, Sanapati district ki Manung Sanba immersive for Wilong Block ta Pangtokre. Atma Wilong Block na Sinkiba Thoram Aduda, Atma ki project officer Yumna Ranjit, SDAO Cycle T.I. Joy Kumar, Deputy Director Sanatombi Amadi, immersive for Wilongi Chairman and Lorina, Tharumge Maru oiba Mio Singh Wana Sarup Yaki. Atma Sanapati District ki IPM Amasung INM Ravi Croft Project Director Atma Sanapati na sponsor tawgana pangthokiba thoram aduda resource person oina Rima Devi Amadi Nimaisa na wangangki Yumna Ranjit na haikibada Lomi Singh na pathok marang kaina puthona ba khonabada training program asina sauna mateng oragani thawai haksang yauna akhang ai singa takliba asi Lomi Singh na khangana ba khonabiu haiki Ano technology kaya pidana, ano wakalon kaya pidana, mapagi utang capapan maya baba income generator ba ngamba umba pasama danda dia cabang ngamba lawio ino ni panunda even cingin jawab umba program mali. IMC gi Ward number Taragi Councillor Salam Tiken gi Sayang Kurau Makongda Leiba Mayum da Sakang Dabasina Ngarang Numidang Bom Ani Langsilam Le Ngarang Numidang Pung Tala Matoram Taba Matamda Bom Ani Adu Mahaki Yum gi Tongan Ba Mafam Anida Langsilam Bani Amoromda Tiken gi Yum da Bom Langsilam Ba Tawongbo Galing da ba Fongdok Tunang Ngasi Sayang Kurau Makongda Wakan Mifam Zatakre Wakan Mifam Aduda Landam Adongi Miyoi Kiana Sarup Yaki Asigumba aki akang pokpa thabak asi matungda amuk hanna tawbigano councillor haibasi pajamiam gi sakot tharang tonganaba miyam thagatpa mihuni haiba wakan mifam aduda saruk yakibinupi amana phongdoraki mi kungka taba lamnina marale jetaba innocent people se sokadra ha i nai tagadra haibugi kuida sigumba ki tuji mayam sima laibina asigumba yunakta ki banang hanba ki khangna hanba gi thaba ase anakna gumba to wilbe musina Sashinga, women of Apapa demand that in Belay, Masama Samu, what is happening, assume by Sematunga, 100 of women will attack the key of Kanga, Sana Konaba, Kakta Natana, Lamda Masibu Malemda, Sakpapada, Asaba Todang Lauriba, Kalabu Hena Sakot Nabamienda, Sangli Haina, Education Minister Okendona, Fondokre. Ngasi Huyalan Pau Group of Publication Sinduna, Huyalan Pau Conference Walda Pangtopa, literally awat Yantopuget Taramda, Mahana Wafamasi, Pongdokivani. Taram Aduda, Bizente Kumar Sarama Amadi, Professor and Kogendra Su Sarupyaki. Huyalan Pau Literary Award Adu Longzam Zoy Chandada Kusinaki. Ewadasi Lupali Sing Tara Amadi Citation Yauri. Atai Wangang Kibasina, Manipur Saita Asi, Hena Sakul Hanaba, Wafam Pongdoki. Saita Gilamda, Tabak Toribasing Sur, criticism gi award Valadiba Asibu, Menkatuna Asum Mamayon Puroknaba Pongdoki. Minister Okendanga Sigi, Miroda Ahal Laman Sing Masak Kanglakpa, Walakpa Amasung, Kalisulatana Kalakpagi, Todokaya, Tengnab Asi, Yamalabak Tivani. Lanai Sangsan Sing na Afaba Torokpada, Sarkana Zu, Miyang Sangani Haiki. Hauzik Samas Asida, Ahong Bakayadi, Lakle Fongdoki. State UINA State Literary Award Equithamli. Sumaila Lanai Sangsan Sing Torokachidi, State Kalaka, Danina Toba, Haro Saita, Peggy Tobana. Wakala Moega, Sigita Torokachidi, Publication Sigi Marata, Duga, Media Marakati, Hadasina Hanbo, Luze Topa, Kaya Tumasi, Johnson Miluna, Sanction Minuna. Handakta Sanaroi Nupi Furubagi Damak Zelda Ladeba Saigi Boxing Course NG Dinku Ngasi Jarak Court Complex Leba CGM Imphal West Putokre Makatana Numitaraga Mangani Zelda Lainanaba Judicial Rimal Lautakre Mangonda Paleva Section Adudi Sahum Yankaga Mari Amadi Sahum Kunga Marine Loshilakpada Maruba Pausing Amukana Film Gilamda Tabak Toriba Todo Hendopa Miwi Singda Manipur Sarkana Ikai Kumnabu Ulakpabu Sangnaraba Miwi Kiana Tagatpa Fondo Narakli Hoziko Nadi ISTV ki Pau Miyang Ta Video Punamapu Amukahana Kurumzari